sunin flowering plants ti class void hum na tun tuma hian hei kan tran le don ta ama sa khan germinating pollen grains ti thleng kha kan soi to a khata khan fertilization po triple fusion ani emo fertilization pa ngai jok sin gami emo po kha I fia tak jon kan soi to a ama ro chu fertilization lai ya poi mo awangin a video clip ten en po a en hi a thadon in kan ringa ama sa in fertilization chungchang hi uluk devin han soile lokilangin chumi zo a video kan thlir howanga kan soi fia ngal de bok don nia fertilization hi ama a class ma sa kan soi tong khanin pollen grains atang khan male gametes panni ain siama khami male gametes panni te kha pollen tubin anu chibom ovary chunga ovule chunga embryo saka arun puluta micropyle atanga runlutin chuta male gametes panni ate chu pollen tube te khan arun release ani ti kan sui to kha chumi a release a chon one of the male gametes ale ek nucleus ate ka fusion an umta chu fertilization kan ti pa ngai ber sin gami an ti bok khan chumi atang chuan class ma sa kan soi tong khan zygote ain siamani he zygote hi male gametes le female egg nucleus fused ani awangin n plus n condition ani ngala chu diploid ani ngal ti nani zygote hi diploid ani he zygote hian developmental stage te cell division engemo zat akal khang to no alo thang lian zelanga atopa embryo asiam chok do na ni chumi embryo choron thang lian ve zelanga topa si taron chok do na chu thai alo in thla pun zelna achi kan thea achi kan tua thai dang alo piang zela khatia an generation an rem mai lo na turata na khovela an umzel theina turata na anin von nun na anin toy nun na ani chuan slide dang kan en ma in fertilization lai takahi apoi mo wangle kan mi thla thiam theinan a video clip lo en lokilangin a thange hei a video clip chu ania hei pangpar ani chik takin han enila hei carpel kan ti khani heng ho hi endometrium ho khani I stamens ho khani he carpel kan ti khani helai hi ovary kan ti khani petal hi chu apar lai tak khani tin stamen a khan anthar oma anthar chunga khan pollen grain in siam don ani kan ti khani ta chuan carpel a hian hei stigma style te ovary te kha ta ovary chunga hen ovule omanga hei ovule aron ta ta chon ovule chunga hen embryo sak a mani kan ti kha chon embryo sak chunga hen egg shell a ta chi a ta chon pollination a oma pollen grains sakha stigma mora hen aron tla ta chi ani ti chon pollen grains chuan generative nucleus le vegetative nucleus arong kenga hei a cover atom tu XII kan ti khani in time inner layer jok thin wall kan ti khani XII hi protective sporopollenin kan ti te po omani most resistant biological material kan ti kha example hi the area where the XII is thin or absent tini generative cell atang hian male gametes adaron piang chok don ani hi stigma khani hi pollen grain ani pollination a oma stigma mora pollen grain saron thla Dijon pollen grain si germination aron don ani nakina hei embryo sak kan ti khani hei antipodal cells kan ti khani antipodal cells si pathuman ni polar nuclei kan ti nucleus pani omkop ani micropylar n ani helam hi chalazal n ani micropylar n opposite n lama hi chalazal n ani funiculus in vuana lam ani Dijon pangpari uluk takin en taila Dijon hei pollen grain kha lo germinate ta pollen tube hi aron chor chuak ta ni adum rong kal thazel te aron chuk zel hei pollen tube khani
ball and tube elongation a oma ball and tube elongation a oma ta chuan helai ek apparatus kan ti alaya cell yan b ka hi egg cell khani ta chuan male sperm kha a release ta a male sperm pakhat zo polar nuclei panhin fusion a ta hei triple fusion kan ti che khani male gametes pakhat zok le egg nucleus in fusion zygote kharon siam chuak ta ni chu class ma sa po kan soi khani ya ta chuan hemi triple fusion atang hin endosperm aron siam do na ni chuan zygote atang hian embryo nakina alaron chuak le do na ni aron thang lian zelanga cell division te developmental stage te kal thlanga ti chuan zygote hi chi ta alaron chuak do na ni tuna video clip kan mu atanga chiang ta chu embryo sak bom chunga fusion mun tia triple fusion le fertilization pa nga ya kha ti kha ani ta chu triple fusion chu kan soi chiang to ta chon double fertilization kha tuna kan mu video clip a kan chiang takin lo lang ta ni male gametes pakhat zok le egg nucleus fusion le male gametes pakhat dang le polar nuclear fusion kha double fertilization hi ani chu chin chia ilangin both question aporong kaldu ani ti class ma sa apo kan sei to kha chin chia ila athange ti chuan endosperm formation hi han soile tai langin endosperm hi ni class ma sa apo khan kan sei to khata kan soya khanin nutritive tissue ania mast of cells nutrient rich ania chu developing embryo chotha chom tu ni kan tian ta khan nutrients tam tak ko ma ta chuan nutrients tam tak khan egg nucleus le male gametes fusion atanga zygote ron siam zygote atanga embryo ron piang tur ron thang lian zel lo chom tu a endosperm hi atang thin ni chu wang chon angiosperms flowering plants kan ti bok ang chia hian endosperm formation hi poimo em developing embryo khan he endosperm hi amamo em thina wangin amamo em thina wangin seed anga embryo aron seilena seed anga mature seed anga ron to nuwa me hi chon endosperm hi a izo de uvek to thina seed khan endosperm po king tel to thin lo wani kan ti to kha class ma sa khating ang seed kha non endosperm seed anti phatha amaro chu developing embryo khan endosperm hi izo lova seed mature seed ani thlenga endosperm hi mu tur ala oma chamba ngala chuan kha seed kha endosperm seed tinan soi thinani endosperm is a part of seed which acts as a food store for the developing embryo. It usually contains starch, wheat proteins and other nutrients. Hey, developing embryo in amamo ngoi kha ani. Ti chuan endosperm hi khoi changaron piang nge ti kha chum ha khan kan soi to wa. Ta chuan endosperm chuan engani khami triple fusion na chang khan primary endosperm nucleus aron in siama. Ti chuan hemi endosperm development kan ti hi embryo development a ma in aron in chan to thinani a chan chu embryo ron piang tur khan endosperm hi amamo do na wangin chota na mamo do na wangin endosperm hi alo in siam ma sa thinani he endosperm formation hi amma sa thinani then endosperm hi kan sing lai bu then khata hi chuanin type pakhat chau kha soilan ania chu type pakhat chau hi lawa endosperm hi ama chu most common type chu free nuclear endosperm type hi nia endosperm hi chi rang endosperm type hi chi rang theya hen alema kan muang hianin endosperm type sa chu aron lang ta chuanin ta hianin hei free nuclear type ania free nuclear type hi most common type ani most common type hi
Israel bu then khata po hian hemi chawa hi tarlan an thina free nuclear type pa chuan khami primary endosperm nucleus kan ti triple fusion atanga ron piang a khan again cell division enga moza ta kal tlanga chuan khang cell daughter cells asiam chu ate kha hemi atanga hen ten an in rem kwal ta thapatin a in rem kwala alaya hin central vacuole hi anzuat all ta thina ti chuan hemi cell malte te ron piang ho wa hi hei hian cell wall ran nei lovin ti hian I cell boundary pakachunga hian cell bang ran nei to chong lovin ti hian anom thina chu wang chuan free nuclear anti pha hei hi most common type ania chu zilai bu sarita gar wala po hian anon tarlan berania chu atai phrang kha avain soi talo mai langin hemi most common type free nuclear type hi zilai bu po lang ani de uleka wangin hi alema po hen kanan lan tirania nichela kan soi tong khanin function of endosperm ma chuan supplying nutrients to developing embryo ani embryo chong tu adot le chuan embryo veng him tu ni protection ani adot le chuan growth of embryo ka a control ani a thandan tur kha athunun ani ati ani chuwang chuan endosperm formation hi endosperm hi apoi mo ma endosperm hi embryo in siam mi ma khan nuin naute anei don atangin anute tu yelo in siam sang che hianin thaya po hian embryo thai chi ron in siam turina amamo tur endosperm hi alo in siam sa thina ni chu chin chi ilangin chuan engtin nge seed hi embryo hi alo pian chu ave chota na arin tur endosperm in siam dan kan soi to a ta chuan cho tur po in bo chai to nge ni si ta in siam ngai to a chu si ta chu nichinak ama kan soi tong khan zygote atangin syngamy fertilization kan ti ber atangin aron in siam ani ti kan soi to khania chu syngamy hi ni zygote atangin aron in siam do nani si ta hi zygote divides transversely to form two cells ati ta chuan zygote hi transverse direction in divide anga suspensor cell le embryo cell aron chuakang ta chuan suspensor hi cell hi micropylar en lampanga a umanga ta chuan embryo cell kan ti hi chu chalazal en lampanga a don ani ta chuan suspensor cell kan ti hi hian cell division kha akal thang to nuwa mitotic cell division te kha akal thang to nuwa cell kha change angin ti hian in zom sei ta zela hilai ang hian ain zom se a in cher chona chain angin a umta chu chuan he pro embryo structure hi ron siam ta he pro embryo hi ti hian a han nor chota zel mai ni asang zong tin han nor chowa ta chuan helai atang hian helai hi zygote khani zygote atangin embryo in siam don suspensor cell al embryo cell a in siam suspensor cell chain angin cher chon khan helai embryo thang lian kha endosperm ron in siam chuana bul helai a hian ti zong hin an nor chota ti zong hin upward direction hin anor chota thina khamian nor chho khan he endosperm nutritive tissue a hian he embryo ro thang lian zel tu rahi a han nor lut ta a in neya ta chuan hemi endosperm kan ti hian embryo ron piang ron seilian tu ra kha a hual ta a in heng ta thlata ti chuan nutrients kan ti ho ka developing embryo khan a draw ta thine ni endosperm atang khan physical contact thade man nei ta ka wang khan chu hemi suspensor cell na tho khan ni ve chuan embryo cell kan ti atang hi chuanin embryo kan ti pa ngai plant seed ti seed tu ber thai chi tu ber kan ti la ya kha embryo na cell atang hi chuan aron chuak don ani ti chuan khatiang anga repeated divisions
cell division eng maza ta kaltlang to nuwa mature embryo aron ni to nuwa embryo puitling fully grown aron ni to nu kha chuan two cotyledons alone dicot plans ha chuan dicot plans chu cotyledon panni nei thai ho khan ni chung thai dicot plans ha chuan cotyledon hi panni two cotyledon si a thin ta chuan monocota ve thung ero chuan cotyledon hi pakhat chaw thin chu chin che ilangin hei hi dicot plans ani hei hi cotyledon ani ya han entaula helai hemi te pani hi a cotyledon lai chu ni cotyledon hi pani an ne ya monocota chuan hemi hi pakhat chaw don ani chu dan ani ya tin plumul adia pikalatia plumul chu heti lai hena umani helai tak hem plumul hi auma plumul hi su system siam tu rani azar azik anha aerial parts of the plant siam tu ani plumul hi tin radical ombok dona radical kan ti hi helai region vel hi ni radical atang hian root system in siam dona thai chi alo thia azung siam tu rani plumul kan ti hi su system siam tu rani cotyledon kan ti hi chu first leaf of engeni seed angdevania i green color ania maro chu nutrient tam tak aking tela chu germination of seed aron oma thai chi alo tria ka zung tak takala nei si lo ma ser triak to si cho hip tak turin zung ala kai tok bok si lo khatiang chi vela achoma mo le tu la piang i sengkhom tu le petua cotyledon hi atang ve ni tin green color ani wangin chloroplast ama hian akeng tena chuan ni na chun po photosynthesis manga cho lo siama thlai lo chom thei tu ani bokani chuan thlai chi atria aron kang wa ron par hek la hi a cotyledon la hi ani thina ni chu chen chia le bokilangin hei hi monocot le dicot embryo chu ni ya hei hi monocot dicot embryo ni ya helam ni hei hi monocot ani hei chu vai mim chi ang chi te hi monocot chi tan ni ya bean seeds kan ti ho bean ra ho heng ho hi dicot chu ni cotyledon hian enila hei le hi ni ya pani ani cotyledon hi pani ni ya hela hi plumul kan ti lai kha ni ya hela hi radical kan ti lai kha ni ta chuan thai chi ron chia khan hemi radical hemi mor anhoi lampang atang tin roots kan ti de kha aron piang don ani heta tang hi chuan in leaf engeni helai o plumul atang hianin hemi atang hianin thai i shoot system hemi azik kan ti te anha kan ti te henga tang hin aron piang don ani chu aum dan ani ya chuan monocota chuan hi an entai langin radical he ta vea root kap po vea mar chu dai ko chi ta ve lo mai ro chu coleoriza le scatelum hi ve thunga hemi plumul protective covering rangpan te hi engeni coleoptile an ti hi chuan dai ko chi ta ve lo coleoriza kan ti hi root kap veng him tu le chong covering hi coleoriza ani chu monocota hian bik boka he hian danglam na deuh hlekania mainly ya andang lam na ber chu cotyledon heta chun pakhat chaw heta panni heta chuan dicota hi chuan coleoptile lova coleoriza lo bok tin scatelum kan ti hi dicota hian lo bok ani chu chinchia bokilangin reproduction in flowering plants ti chu period thuma kan han soia kan han soi zo ta thuak ama ro chu kan soi detail vek theilowa period thuma chau hi chuan atlang pui le kan hriat poi mo thlang puya kha kan soi ani maya ti chuanin atir class ma sabera kan soya khanin parts of flower ti kha typical flower kha kan soya chumi chu palian nia chumi pali ta chu petals
sepals ti te tin stamens ti le carpel ti te ni khang pali te ka pangpar pakhatan vekin complete flower ani ti kan soi thuak towa class danga po khan kalai te khan thol non le tuling kriya complete flower ani khami four main parts jinga akhoy mo bere kha a lo chuan kha pangpar kha incomplete flower ani tin kha pangpara khan male parts stamen sakha lo ta se incomplete unisexual ani mei ba ka stamen a lowa apa chibom keng tu apa sex organ som lo wang khan female flower ani bokani tin chu lo le a chuan kha pangpar khan stamen keng telin carpel keng lo si sila incomplete flower ani a unisexual ani a female flower ani bokani khalai te kha chiang non le ila tha in ka ria ten bot khoi sona rongkal thei hi atam ma reproduction in flowering plants ti hianin chuta chuanin microsporogenesis ti te megasporogenesis ti te tin pollen tube definition ti ang chi te tin pollen grain a covering pani in time le XII chung chang te ten XII na chemical poi model mai sporopollenin anti most resistant biological material anti XII na omate pokha khang te pokha arun chuak thina ten study of pollen grains a hi palynology ti ani boka kha chinchia bokelangin exam question a porong kaldu khopa ten parts of typical flower baka khan parts of typical flower te natho an function thewa de kha chiang bokila ten class hung bera tuna kan soilo kang khanin triple fusion chungchang le double fertilization chungchang te khang te kha chin che ilangin ten pollinating agencies a khanin water pollination hydrophily insect pollination entomophily ti te wind pollination anemophily ti te ten batch pollination ornithophily tin batch pollination chiropterophily kan tiang chi te khang ho rang scientific name kha chin chia bokilangin ten chu lo le han soinon le han thonon le a tha ka hre chu seed chung chang kha ni ya seed kha kan soi tong khan fusion of one of the male gametes with female nucleus ti khania khamia tang khan zygote aronin siama kha fertilization tang khan kha zygote khan division an kalkang khan embryo alo chuak ta a kha embryo khan parts aneya monokota chong cotyledon pakhat aneya dicota chong cotyledon pani chuba ka chom plumu lo oma chon radical omboka radical kha root system siam turania plumu la kha shoot system siam turani tin cotyledon kan ti kha developing embryo chom tu le engeni achomamo lo keng tu ania I kan ti kha kan thol non le duwa tin chuba ka chuanin pollen tube stigma atlaka pollen grains stigma atlaka germination ahanum khan pollen tube alo chuaka pollen tube kha jampo ratang narun chuak thin ti lai kha chin chia non leila tin tube like structure tube cells pollen grain ahan tube cells oma chumi tube cells satang jong pollen tube kha jampo kal thang narun siam chuak thina chumi pollen tube chu engeni chemotropic de mayania omje chu chemical sensitive chemical lina a guide the style azulu thang na turatana guide tu hi chemical stimulus hi ani thayani khami male gametes ate kha pollen tube ina aron ken tha ka embryo saka azuda dana kha siphonogamy antia tin adot leya chuanin pollen kha embryo saka azulu don khan ilu dan ji thumaneya micropyle kaltlanga azulu khan embryo saka pollen tube kha zulu khan
kha porogami antia ten khami micropyle changalut kherlo khan pol and tube pakha integuments kal klangin embryo sakchunga khana zulut ve thei thawani mel gamai zu release tu khan khatiang anga integuments kal klanga porogam ngani micropyle kal klang ni si lowa pol and tube integuments carvel angi meni ovary wall pon lampang wall in tho thi patanga khatia engmoti reu rewaron reulu khamia engeni fertilization ron siang ve I mel gamai charon ken lu dana kha mesogamy antia tin pol and tube then khachu khami ovule kha anatropous ovule type ania micropyle en lo lampanga khan fiune kala sakha khami ovule keng tu kwang afung omnalama kha chala jal en ania chu funiculus lampang a enjoy na lampang kha chala jal en ania khami ni chala jal en kal tlanga pol and tube kha arun khreu tlanga integuments kal tlang pon ni silo micropyle kal tlang pon ni silo wa chala jal en lampanga direct ka ti arun inver tlanga pol and tube arun khreu tlanga male gametes arun release arun lu dana kha chala jogami anti bokani ti kha chinchia bokelangin I khatiang te kha textbook a detail dana hi ain anglowa khang te po kha lo result ta ilangin achat karinga tin si ta kha aron than lena mature embryo aron ni to nuwa khan outer covering te ron in siama ta chuan covering a kha panni outer covering le inner covering anei ve chumi inner covering chu integuments integument kati tegment kanti kha aneya membranous covering ania membrane deulek pante ania chumi pon lama chon heart cha si engeni protective deu mai si coat covering kha neya chu testa anti sheet coat anti bokani ti kha chin cheila tin nichina class nu hung berakan soi zok ang khanin germination of seeds aronum hian khami seed ko ta kha ati chia ta nga ya ta chuan seed ko ta ti chia anga ta chuan engeni tegment te po kharon ti chia anga ti chuan plumul le radical kha aron che anga ti chuan hypocotyl le epicotyl le hypocotyl elongation awangin tikhanin kotile dona kha pon lama te ron enjoy chuaka thlai chu triak lima hen pon lama hen akor te lo langwa wa kotile don te kha lo langwa wa thina kha helaya embryo part pakhat engeni plumul chungle nuai hypocotyl le engeni epicotyl region elongation atanga ron in dom chuaka ron sei chuaka ni ti kha rela tin kan soi dong khan radical kan ti kha root system a in siamanga plumul kan ti kha shoot system a in siam do na ni ti chuanin complete sheet alo ni thei do na ni tin sheet hi athat na chu zang tak arlo ro tang puya sheet chu alo dry ya alo zanga tin thai alo in tha pun zel na tur le anrem me lo na tur ta na an generation kal zel theina tur ta na sheet hi in siamani sheet chu cho tan te tin vitamin source of food tan le cho tha tan kan mang na sa mi hring te point tin animals tam tak te pon an e sawa tam tak te pon an e thlai chi hi atha ma advantage anei ni an generation ta na sheet in siam hi atu ngoi ya tin chu mai ni lovin parents panni gametes fusion atanga chuak ani wangin variety thar thlai chi thar dang le ai thajok te po ron pian theina ni chu wang chon fertilization kan ti te seed formation kan ti de atu le me mani ti kha rebokila athange to khati zong kha ni de mai sela athange kalo me